Anya laki din! Anya ti ko na ni Nanang lakay. Matuloy ka di da Manong Sander? Uwan bakit? Dito ida ka nung agnaan, tas asidag iti pagtrabahoan ni Manong, kan tapno sana na masapol ng agabang da. Mahit matkit di ano kasta, tapno adda kadwa tayo diti balay. Sa pala ko tawan nagbali na parikot. No agkikin na awatan tayo kiti, mayat talakay. Uwan ah? Ne, alas 6 mat gaya man, agluto ak pa iti pangrabyan tayo. Adda ni nanang iti kusina. Madamang aglut-luto. Tulong akon, tapno awan ti maibaga na kanyak amanugang na. Anya lakit din bakit? Saanan? Kabaalan ni nanang radyayon. Maawatan na ka, tas ikamot tinaglaba kan nagdalos itay agsapa. Anya aramidam teri anak ko. Sandwich kan Diyos, Nanang. Asino nga itimangan ka dagita. Para kada Manong Sander kan Manang Mara, Nanang. Sumangpot tayo tin madamdama saan ka di? Wan, ngam saan mo't aramidam da ita. Isuda mo'ten ati agaramid iti sandwich kan agtimpla iti Diyos no sumangpot da. Saan mo't anarikat da ita. Okay lang, Nanang. Kabailakmat. Wan ngam kasano no mairwam da. Mairwam apag sirsirbiam ida. Nya kay lakit din, Nanang. Saan mo't siguro? Amumot siguro ni Manang Mara ti aramidan ano kwa? Sapay la ko mga roda anak ko. Diyak kayat di ma-stress ko nakmanan. Agmerienda kayo pa'y Manong Sander, Manang Mara. Agyaman kami, Tiri. Da kayo matunti makamong agmerienda. Agsubliak pa di kusina, tamadama ti luto may kininanang. Sige lang, Tiri. Iso ka di day ti asawa ti kabsat mo, Sander? Wen bakit? Ni ipag Tiri. Nagagot dahi ta bakit? Kastamot gayam ti langanay ti personal. Anyat kaya't mo asawa, bakit? Ay, kwa? Awan? Sige, agmerienda takit din. Ani, mabisina ko. Agsapan bakit? Agriing ka dita, tagkapi tayo. Muna kan lakay. Tapno gigidan tayong agkapi Kurang nga rod ti turog ko. Anya ka lakit din. Kaya't naka makasarita ni nanang. Ras day taya. Saan mo't kidi Matlagayam. Intun madamdaman to. Nasapa pa yun. Ada ni ipag Tiri jay. Tapno makapagbanding kayo mo't lang, itabirat mo Saan pa man nga ita? Aginanaak pa yun Sige nga raw. Ibaga ngayon itong madamdamalangan. Bakit? Rumor kan. Di mo disturbon ti pan naturog ko. Naimbaga bigat yun, nanang. Kastamot kan ka, Sander anak ko. Timanugang ko nga'y. Nakaturog pa lang. Anya, awan trabaho na aya. Awan nanang, nag-resign, ta makabannog kanumot yag trabaho. Ay ka talaga akasta Awan mo't tinalaka trabaho ko. Ag-apply to manin iti sa balay, nanang. Ay way, ni ading Ildon ngay, nanang. Nagrubwatan itay pay. Masapsapa ti trabaho na day jay. Nagsagana mga roday, nanang. Ay katmangan ka pa ya anak ko. At dain luto mikin ni Tire nga adubaw. Nasaya at magtanakariing kan, Mara anak ko. Mabisina ko nanang. At damakan ije kusina. Mangan ka. Nalpas kamin kin ni Tire itay. Nakaturog ka pa'y ngamin. Okay. No kayat mo ti prutas. At da prutas ijay ref. Mga lakalaang ijay. Di kagbabain. Okay. Ay, itapay laang kat madlaw kon. Dakkel tinagdumaan dakin ni Tire.
Lakit din no asino tagin inaw. Si kamagayam, tere. Inawak lang dahi ti plato kung tasa, nanang. Aguray ka. Tay tansamot dyan nanganan ni Mara. Wan, nanang. Sa dino tinapanan na aya. Nagsubli ti Seledda, idinalpas daan nangan, nanang. Anya, Amang ano na bannog na, ah? una ngam agasam man day ta. Si kapay lang ti aginaw itinanganan na. Ay saan ka mo't akatulong dito? Okay lang, kanyak, nanang. Maawatak ti abirat ko. Kita umanak ka, tamangan no mairwam katag feeling dun yan tumo dadya babae. Kumusta ka bakit? Okay lang, lakay. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay lang. Anya nga itinaramid mo itangal daw. Ay kat, nagluto ak manan, ah. Adda tinag-order iti spaghetti kan palabok. Kan cake. Isong mo tinararamid ko itay, ah. Mayat nga ron ano kasta. At the source of income mo. Wan, kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Ngam amangan ko nak no maistresak to manin. Dito'y kalangan balay. Ipamaysam ti atensyon mo kan JR. Di bala, tadamat source of income mo. Kan makatulong ka pa'y kaninanang dito balay. No kasta ti kunam, iso ti aramidak lakay. Mayat mo't lang tag negosyo, bakit? Linyam mo tag negosyo? Ituloy mo kat niya. At least, makaduwang pa iti anak ta. Un kaya, kumusta mo't ni Manang Mara? Saan kami pa nagsarita lakay? Numalpas amangan, kat agdiretso mo't ngamin iji Seledda. Amangan no saan pa nakapag-adjust, bakit? Aganos tayo pala. Na, apay asika ti mangilablaba iti bado damara, tere anak kaw. Naglabak ngamin itibado mi, nanang. Ay sos, bayam, tailaba na mo dagiti murengda. Okay laeng, nanang. Ay, no siya klaeng. Saan nga okay ti kasta? Sigurado nga addamanan ilutom nga order inton madamdama. Bayam dagiti murengda tailaba na mo. Awan mo ti trabaho na. Dumngag kakadi kanya kanak ko. Wan, nanang. Narigat mo't laeng no si kati mga ramid iti amin. Ag feeling dunyan to, ti daddo madita. Nasayat mo, tarimwar ka si Kamara. Apay ka din, nanang. Kita mo't atar aramidam. Ah? No awan trabaho, tumulong ka kumamot iti maaramid dito balay. Kita naurnong timureng yu iti asawam. Ngam di ka mo't aglaba. Ilabak tumo lang, nanang. Anya lakit din. Ano? Into nagbuutan? Apay nga agungot kayo ngay. Katsyak mo ti mga ramig kadagita. Kasano asa anak nga gungad? Kat kasla di mo matamutar aramidam dito'y balay. Alawanan, aglabak intun madamdama. Syakman nga minang katidakas iti matang yo. Anya lakit din aya. Apay adi ka rumor ba kay? Ay tagpupupok iti silid tamot yung tararamida. Masurunak kininanang mo. Apay ni nanang. Kanya tinaramid naging ka. Pinagsasawan nakit din itay agsapa. Apay ka naw. Ay, jak mo akin ninanang mo. Nagadulakit din nga muna. Amangan mo't no dadadaulan nak ngamin dadya ateri. Na, iraman mo pa yun ti abirat mo. Una, taiso mo't ti feeling close na close kininanang. Sigurado nga adda pa ng dadaal arumrumwar itingiwat dadya a babae. Adda ka dinangag mo, apanang dadaal na king ka? Awan pa'y mo't. Mutlagayam. Kit agsususpit sa ka adagos ay. Inya laki di. Mabalin ka ding agsarita ta, Terry. Ha? Maipapanigyan niya, Manang Mara.
Anya timbagbagam kininanang, ah? Anya? Ang mga nukumkumpurmi mo ngamin timpulpulong mo kan kwa na, iso akas jay. Saan ka ang maawatan, manang? Madlaw ko nga adayo tirik na ni nanang kanya. No maipapan iti day ta abanag, awanan ti amok dita. Aramidak lang ti responsibilidad ko dito'y balay, kan saan ka nadadaulan kininanang. Saanin ang masapul nga aramidak ti kasta, tanapigsapay mo't ti mata ni nanang, makitkita na ti mapaspasamak. Pabida ka ngamin nga abirat, pwe. Siyak pa'y ti pabida ita, kat si kalangarudan ti sadot. O, diri mo ti pudno. Dayta ti jak kayat kat, ti pabasulan nak urawan mo ti dakas nga aramidak. Numaminsan ngamin, tumulong ka iti maaramid dito'y balay. Tapno saan ang makaungot ni nanang kan ka, maawatam? Agpada tala amang, iso adi ka man agkasta-kasta. Isong nga rod, agpada talaang anay kamang. Inta kumaadwa, ti responsibilidad tari ti balay. Tapno awan maibaga ni nanang. Kumusta kayon, tatang? Nay, anda kayo matgayam, Tere, anak kaw. Hindi mo matimbagbag nga umay kayo gayam iti apo kaw. Ni Eldon ngay. Adda ti trabaho na ita, tatang. Imay kami laang, takat ko ti agpaangin. Agpaangin ton malam. Agpaangin. Anda ka di parikot mau? Saan kami nga ron nga agkalaan iti abirat ko, tatang? Apay mait. Basol ko kano, no apay nga daw tirik na ni nanang kankwana. Kat maasar lang mata ni nanang, tadi na amo ti tumulong iji balay. Anya nga iti imbaga ti katugangam. Di na pa'y amo anagapa kami, tatang. No kasta nga raw, ang mga numasapol nga da pumanaw. Anya nga tanong dito yung balay laangan ti pagnaidan yaw. Kasaritak pa'y ti katugangak, maipapanitiray ta abanag, tatang. Kami lang ti agadjas nanang. Anyat kayat mo asawan, Tere. Agnaad kami lang ni dyan ni tatang ko. Iti kasta, kat maliklikan ti gulo. Saan kami ngamin nga agkalaan ti abirat ko nanang. Jakmat kahit ma-stress kayo, no kasta nga agap-apa kami. Dahita ti saan ang mabalin anak ko. No adaman ti rumbang apumanaw, dagiti sadaw. Iso lang arudan ti pagsirsirbian. Iso pa'y ti made ti panagsasauna. Anya lakit din. Jak kayat ti manugang akasta ti galad na. Nasaritam man ti asawa, Meldo na nakaw. Apay ni Tere, nanang. Anda ka ni dakas nga naramid na. Awan mo't kiti, ngumkasla kayat na ti pumanaw. Apay ka raw, nanang. Wala, tasaan da nga agkaalaan iti abirat na. Dayjay mga min amara, kasla di na ammo aramiden na. Di na lang aruden ammo ti tumulong, isupay ti ado ti sauna. Kinasari tayo kumanimanang mara ah. Kano ko silap ako silap. Kasari tayo lang ni Manong Sander, nanang. Wan, kasaritak taw. Ngam ibagam kin ni Tere, tasaan kayo apumampanaw. Saan mo't amabalin nga iba tinak dito Amangan numatayak adagos, gapo iti stress ko no iba tinak dito Pasensyakan, sandaran ako. Ngam panagkunakit may mayat no agpatakder kayo laangan iti simple akalapaw yaw. Maawatan kayo, nanang. Diyak kumakayat nga aramidan na ito'y. Ngam no agul uli ka. Amangan no agkinabildan nga agabirat. Oray siya kat kuskusilapan nakpayan ti asawa manakko. Okay lang, nanang. May mayat mo't lang no pumanaw kami. Tapno maliklikan ti Riri. Kan parang makamiris ni bakit ko. Agyaman nakuna ay tamaawatan na kanakaw. Do saan kayo abise? Pumasyar kayo latta dito'y balay Kung nanang, di kayo madanagan.
Ang ngagsakit tinakim ko kada kayo. Amok nga damot laang tinagkamalyan ni bakit ko. Naragsak kan iti naramid mo, sika, Terry? Ay, sana siyak ti apa, manang Mara. Gapukan ka, papanawon na kami ni Nanang dito'y balay. Saan asyak ti nagdesisyon dita? Amo ka, sinugsugam ni Nanang. Saan kung aramid ti kastaan niya? Uray saludsodam pa'y kininanang. Anya manay, ti pag-apaan nyo adwa. Desisyon ko, timang papanaw kada kayo, Mara. Ang ngaasim, tadi mo apaan ti abirat mo. Nukas nga rod, paboritism kayo matgayam akatugangan. Nasaya atak atao, amuniteri dayta. Jakla kayat ti gulo, kanjak kayat ti maestres, nang rona pa'y kat feeling dunya kamit no adda ka dito'y balay. Awan pa'y ti kunam atulungam ti abirat mo. Diretsuan kan, tapno amam. Paboritism mat ni Nanang mo, Sander. Rugyam ki di tagimpaki tumakartan. Anusan ta pa'y laang ti agabang. Kasla di mo mat mangmangag ti bagbagak. Adda paboran ni Nanang mo. Tilaang mat asawa ti kabsat mo ti paborito na. Saan nakasta ni Nanang ko bakit? No amom tararamidam. Awan ti makagapo. Tapno makaungot king ka. Di mon kanunungan ti aramid ti inam. Nyalaki din bakit? Sika ti adda nagkurangan na. Sa ita, sa bali a tao ti papasulan. Narika mo ngamin, no di ka aggunay. Itaam ni Terry. Kayat ni Nanang, taam muna ti tumulong. Am muna ti aggunay dito balay. Kitsi ka, piling dunya ka. Agraman na nga nam, ipainaw mo pa iti abirat mo. Dahita ti sana kayat ni Nanang king ka. Anya laki din. No anya ti desisyon ni Nanang, irespeto talatan. Itsapel ako ma, tamalawlawagan mo ten ti panunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Ngumsakbay na kakabsat, intayo mampay kablaawan, tinaragsak a panagkasangay ni Ma'am Jose Lacasandili Biray, ditanay Toronto, Canada. Naragsak a panagkasangay mo, Ma'am Jose Lacasandili Biray. Happy birthday king ka, Ma'am Jose. More birthdays to ka, Ma'am. Kasta mo tayo nakablawan tayo, tinaragsa ka pa nagdengdengag, dagiti kakabsat na. Da Ma'am Mary Ann, Sir Roney, Sir Larry, Sir Eric, Sir Alan, ken ni Ma'am Sheila. Ken kasta mo tayo nakablawan tayo, da tatang kenanang da, di tanay Baritaw Tagudin Ilocos, da Sir Leoncio Lacasandilay, ken ni Ma'am Maria Katbagan Lacasandilay. Naragsak ka pa nagdengdengagyaw di Tatagudain, Ilocos. Kasta mo tayo kani Sir Edwin Calagaw, kumsa, kanti ingutin na ani Mary Ann Calagaw, di tanay Chicago, USA. Naragsak ka pa nagdengdengagyaw di ta, kakabsat. Anya laki day. Anya laki day. Nasayata, dakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagpalmalam. Ha? Diyang imbabad ko'y diyay banyo alaba ko ma. Sana kung anak alaba, tanagmalmalam at anagmangmangit ni baby. Kasta ka de. Kat anya nga ron. Alag ka, agkapi ka pa lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, makay, nyalaki di dati. Sa anak mo una na banlog trabaho ita.
Siya akong taglaba. O sige. No mabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? Tadwa bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Wan nga rod lakay. Sapay naglamiis ti danom. So nga awirim latan ti anak tabakay. Siya akong ti makam mo aglaba. Wow. Una yan kinasadot ti asawam si Kamariaw. Nanang. Agasem banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Gamsi ka pay laeng ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo't akin ang sadot ni Berley? So, saan anak kalaba? Saan anak kalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oh, ti kunam kit day. Feeling prinsesa ti asawam. Agasem man. Nagmalmalem daan nagkulkulaong iti kwartuyo itay. Nanang. Nagsadot ti asawam Mariaw. No apay mo't nga mina nga isupay laeng ti inkasarmaw. Idintaw ta adumot ti mabalin mo nga armen iday. Dinanang mo't pasit aba nagday ti panaglaban, nanang. Kung saan nga iso ka na kami nga gasawa, ti saan na pa naglaba? Tamok mo't ang nariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Kun may isa, ayos lang kanya. Asyak ti aglaba tanay. Wala nga bulan ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigam iti nalamis. Ay, adula amin day ta. Ti kunam kit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot. No ti panag ko na ti inam kat saan ko anang ngagdagiti impagbaganakan ka. Nagbidot. Una yan, ibagana asadutak. Makita namat nga awir ko ni baby ang nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y tibagana asublatan na biit. Anya. Nasing patak Mario. Saan kumamatakas ta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit. Kasaritak to ni nanang. Mabalintamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Day tangarod kat bakit. Mabalin, Mike. At damot ni into day tatang adaga para kanyak. Mabalinta pagpatakdiran niti ure basi ta kalabaw. Lumasin to langan. Gumno aramidan ta day ta. Ako ng kaduan ni nanang dito balay. Pampanunutek day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at bakutan. Kastamat ngamin ti aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam latan bakit? Saan mo latan nga kaskaso? Ipagpagapom latakan niya ako nga asawam. Naimbag man taman anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anya kay nga rod, Mari. Narigat mo't no song batak ngamin. Iso abaybay aklatan Baybay ak asumanao. Nagsingpot ka matan. No siyak siguro day taay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabas mo ti aramidan na kan ka. Anya lakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris asaan anasaya ti an aramidan na. Ibagam iti asawam tabagbagaan na mo ti inana. Saan kumakas tay trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mare. Kanayon na matabagbagaan. Ngamawan latamat. Kasjay latta ti ugali na. Awan matan tinamnaman na nga agbalbaliw kat bakutan. Ay namare, nung siyaktisik ka, nasay sayada lumasin kayo ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Ano samkit din ti katugang makasken kuana? Anya lakit di mo tan? Kaya't ko man ti lumasin, Mare.
Tamok mat aday ta ti numero uno a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mat lang amin. No lumasin kami, asino lang ti kadwa ti katuga nga ki Jebalay. Amumot nga agmaymay sa nga anak ti asawa. Hay, panunutom ti katugangam. Ngam saan nakamuta panunutin, numasair ti rikinam, wano saan, itar-aramidin na. Diyos mio, Marimar. Ay, Lumasin kayo kidin, Mare. Saan asika ti kanayon nga agad adjust para ken kuana. Amum dagiti katuganga makasken kuana. Isuda ti rumbang nga ikan iti leksyon. addan to lat tamare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la kumasukatan ti manugang. Sinukatakaw na dya manugang kaw kunaktumay. Si kakit di mo't minda. Kano nagsingpot mo't ti manugang mau. Oh, anya nagsingpo nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na. Anya, Nagalas ti ugali na kunaktumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y ti awanan bain. ha? Kanayon na nga irasun ti anak na anariri ka na o, isuasaan ang makagaraw. Nga muray man nakaturog ti anak na, wamar-aramiden na. Talaga kinasadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan ko maakasta? Oho, makasarita ya dayjay. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na, saan na mabaliwan ti kinasadot na. Gumatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay kituan Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay wain, aglaba ka. Ano sam, tapno saan nakaamapan is-istoryaan ni katugangam iti kaaruba, nagsadot ka. Anya? Pudno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito tinapan na nang is-istoryaan ka? Ano dita? Anya lakit din aya. Una yun ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Kasta talaga ti maikamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Ngam adalat tamot pagpatinggaan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ati kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumahasin kayo langan iti pagyanan. Tapno nataltal na ti panunot yaw. Pangasim lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. Ah, No saan mo akayat? Agawid kami langan ni lugar mi. Kadwak ti anak na. Da kayon itinam ti mabati ditoy. saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidok ti amin tapno makalasin tayo iti kabita na panawin. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige. Mayatak iti day talakay. Uray simple lang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan. Jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kuana. Kat nasukatan iti suron. Ah, Anya lakit din aya. Amin matan akaaruba. Kat idanon da kanya. Ti mapan na istoryan ana sa dutak kano. Rason ko la kano ti anak ko. Tapno sa anak nga agtrabaho. anya. Masyanak lang kan kuana nga agbati dito yung agmaymaysa. Ngam no isumat ti pagtalnaan ti panunot ko. Ti panaglasin tayo. Aramida mo, Mario. Kahit mo sa wen,
Lumasin kayo niti pagyanan, Mare. Ay, awan, Mare. Jak maanusan ang ti katugangak. Nasaya day ta nga imbaga, Mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tapno marik na natirik na tagmay maysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo, uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglut-luto ak iti makan, tapno adda kanan na numabisin. Ngam kasjay pay laang tinapan na imbagbaga. Diyos miyo, Marimar ko nakmanin. No siyak to ti madan iti katugangan ng skenkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Patayabag to, pa'y ti bangabangan na. Kunak tuman. Anya, Ulos, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang. Kan chismosa. Oh, ang nilakit din. Nagbiit mo tan, Mare. Kasla ka ano lang itim parugiyo ti balayo. Ngam ni, dandanin amalpas. ay, wala, Mare. Talaga nga impa apurami. Takayat ko talaga ti lumasin. Aywan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. ano sa Mare. Manulaangan abulan, makaakar kayo mo tan iti pagyanan. Saan abulan, Mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, day taman gayam. Kitaag man, no awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasao, Mare. Day tangarod, Mare. Iso abilibak unay kan ka. Gaputa inan ano samlata nga oray kas di ti ugali na. Uray adda amin kan kwa na ti san anasaya at nga ugali ti katugangan. No choice nga min, Mare. Amo matan. Agmay maysa nga anak na ni Mario. Iso ako nak, anusak aginggat kabalak. Ngam ita, ay na, saan ako na makaanos pa'y, Mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritang ka din ti inam. May papan iti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y langin kuhan ako, ma. Ay ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Tasyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay jak amon. Ay, oray siyak pangarod bakit? Jakmat kanunungan ter aramidan na. Tasaan kit karod anasayaat. Hanggang mala, ano usap dalat na? Ibagbagakon. Nauma akon. Jakon maanusan. Iso akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong mati na Mario. Anya, inton umay alawas. Umakar kayon kunam Mario. Why, nanang. Hay! Jakman amukan ka, Mariaw. Talaga apas pasurot kay ti asawam. Ha? Amaw, kay suti akin ka panunutan iti dayta. Umakar, umakar! Nanang, saan ko ba matakasta? Nagtungtungtungan mi dahi tang agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi abalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa aklaan nga no bilang laang. Ay, dahi tang arod kat nanang. Sino laang ang ti agluto iti kanag, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad dati asawak ti balay. Isumat aglutluto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agipaborik iti dano mapagdigos nyo. Nalabas kayo mat ngamin kan kuana. Anya! Awan ti kan kanununga kada kayo nanang. Taina kayo kan asawak mat ni Burley. Gamkas makitak kat nalabas mat ngamin dararamidan nyo kan kuana. Ha?
Itinasaya at nakada kayo. Pulos asaan nyo ang maapresyar. Mapanyo pa'y is-istoryan titikaruba anasadot. Ken nagalasto gali na. Ora sino manugang maumamot ananang. Kwa. Ay, sad kay ko man nga umakar iti pagyanaan anak ko. Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakit di tasawak. Nukas tati mapasamak. Anya, kasta timbaga na ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay timbaga na. Siya, saan? Umakar kami ijay iti anak ta. Taditoy ka. Saan mo da kasta tigat ko saun bakit? Anya aga po ang mabatak dito. Ito na may lawas. Manang danak itagbunag iti usar tayo. Tapno mabibit ti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki din. Awirik ni baby. Tayo saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako. Akamo dyan na. Nakaakar kayo matlaangan, mare. Ay, naawan, mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makaturog ka matan iti nasayaan. Katawanan di bang panunutam no iti rabii. Pudno day tamare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutek. Saan akas la idi adda kampay la ijay at ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbiddutak. Kasla akon managbasol. Di mon panunutan day tamare. Tinapatag kita kat nakaakar kayon. Awanan di pagparparikot tam. Apay dagita kawas yun, nanang. Kan apay nagdakkel ti bagyo nga imay dito'y balay. Kwa, anak ko. Pag-aasim ko mata umanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya, kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumaka dagiti nararamid ko ken kasan anasayaat. Anya, ay, kunaklakit din no nakaakar kami kat awanan ti sakit ti ulok. Ikarek nga agsingsing pita kun nakaong. Kan saan kan amapan ichismis iti karuba. Ikarek na ita. Napatag kagayam kanyak anak ko. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang a ruden. Ngam si Murut pelaeng taonan ba'y nakatugangam. Ay, day tangarod mare. Kunaklakit din no takdaran nati sa una sa anak napatagkan kwa na. Kas kadaan niya pa'y dita. Anya langit din na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay laang nasayat apa nagpampanunot ko. Iso nga okay laang kanyak ngagyan dito'y balay. Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakutan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam met. Ay kat addan tulat tamat amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay, saan nyo nga amo, di ko nada a family planning. Ni manang mat, pati pa nagsikog ko, pakibiyangan na. Piton ti anak yo ka ni Guryo. May kawalon, day ta sikog mo. Kasano laang ang ti biyagyaw, kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Ah, manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat, dumawat ka manan. Sa anak a dumawat, umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat ngamin iti pada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram ken ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam. Nag-aawid ni manang mo. Kaawawid na. Anya man ang timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanan anya. Medyo. Talagang aging gayta. San nakpay anaaklon ni manang mo. Bayamon ah. Huwag bakit? Amok amarigri ka taklag. Ang dayto iti bakin ka. Atidog ti pasensyak. Amok day talakay. Mala, agananos talang bakit? Mamatiak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagaken ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat ken kinaanos mo. Anya matan dito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mo't asi ka tagbirbirok? Tinapaan na magmbaga. Ho! Jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laang? Nauma akon amangay ayuken ka. Oh, napan ka lang arod nakipalingkin. Natengpay lang ti ginatang mo. Sa anak anapan nagpalingke. Naggapuak ijabalay ni ading ko amerna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kat, apay nga rod aban ni kesan nakngay. Wen tanagagat ja asawa ni Merna. Saan akasken ka a degree holder ama ko na ngam awan met trabaho na. Aha. Agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mo't kati agtrabaho no kayat ko. Kat apay nga rod asan ka nga agtrabaho. Bumakita kon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo no agtrabaho ka si kaadagos ti manager. Nangina ti irik itaka. Amok madam. Iswadi nanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga itod iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagitira dumaaman nalon? Gaputa kabutong dati tikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam dayta ma'am. Isu nga road aman mano ti magatang nga irik ita. Nagswerte ka ta nagtalon ka guryaw. Itultuloy mo tadakkel ti masangwanan ti kasken ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, tenga ti rabiingam ag cellphone ka pailaeng dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat-chat mo anya. Ha? Ay, awan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat. Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rabrabingag siya, sermon ka. Oh, diyan mo cellphone mo, tagri-ring. Nibayaw mo da ito eh. Ay, katsong bata mo na.
Nuapay mo't nga awagan na ka iti katengaan ti Rabi. Hello? Manang, naganakan ni Berna. Adda kami dito ospitalita. Nasayat mo, tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi, manang. Usto day na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar di ta inton bigat. Bye! Puunay ka mo't. Taagunget-unget ka. Imbes ko maamaragsakan ka. Maragsakan, anagadon ti anak da. Ay, kit nagagitdamot ngamin. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga agsel po cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdak ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Naa, ni manang mo't nakamisuot manun. Amok mat ngamen nga adulat tan ti baklayam arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan yung ay. Kabailan mi asuportaran ida. Tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang. Di mo amo ayamanang adinanon da pay aginatang jemulan na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang manmanutikas na. Ni manong ay, kumusta mat? Ay na, di mong damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Ada ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho. Da ka mo't gaya man dito'y lugan, bakay? Tatay ka pa'y nga ururayan. Apay, asino ti awawagam? Iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa ka akatawa makisarsarita di taadayo. Kumpare ko na. Makadlawa ko na. Maamwak lang alukluk ko na. Kung nagtumot nga men, agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Oho, pandarak man lang ang lugan. Agong unget ka manin. Maala, inta, pumanaw tan dito'y ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Goryo. Nagtiyambak lang, ma'am. Nagdarakkel, tidawa na. Kay maak kami na talaga tagtalon, ma'am. Kas itisigod syakman ang tibanggol pe. Ay, gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak ta syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga agsakit day tabagbagem, kat nakailad ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y maininitan? Masanburn nga rod. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising ti init. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oho, iyawatan nakman kidi iti namag. Jejus Aha, naglaing kan? Pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak? Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasig la day agong unget akan ayon ti raramidam. Ano ti aramidek a paperwork ija eskwilaan? Tangay nagililad lang ti aramid mo. Tumakder ka, tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Ne, bakit? Adagbusbusina. Ne, puraw mat avan day ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni manang. Lugan yo day ta puraw avan? Wen, Ginatang yo? wen brand new da ita. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Ni manang mat, gaputa agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin amakagatang iti brand new avan? Manula ang abulan asa anak abimisita ija balayo? Adan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Ada kwartayo? Ni manang makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin manang,
Nag-family planning kami kinila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay ka anakam. Isunday to dya inyanak mo iti ospital? Nag-cute man. Kaano nga iti bunyag? Lugan damir na jay puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anus ni Goryo, nakagatang da iti lugan da. Day talugan mo aginatang mo pa'y idi 19 kupong-kupong, dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalo na. Mayat sa? Agtalon ka? Idinto adimon to pa'y may korre dya inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti manu atawan. Istambay ka mat latta. Isunda ito'y jay panaw idi abalayo? Wen manang, impa second floor min tanagadumat ti anak mi, kasapulan dati bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura jay kusina yo akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV, tapno saan makibuy-buya iti kaaruba dagiti ubing. Nagpartak matan ti panagdurasyo, Mirna. Sige ngamin nila kay kumanang, trabaho at trabaho, aldaw man kan rabii. Naudi kamin ken ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina, tanakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpet sa amin ang dagiti padpadaanam a bisita para iti bunyag jay ka anak ka. Anak, nalpas ka din anangan. Adupay ti makan. Makan kalata mana. Ay uwan, kalkalpas ko. Birbirukak man nila kay ko. At damot ijarwar manang. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamot tan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga rod. Syakman mat. Kisnak mat Nay. Kisgayam Ay, ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Asino? Ay, bayan at ni misis ko. Asino day takunak? Ay, nagaduti tao. Di naman ibabain dito eh. Awan bibiyang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa'y aluklukon na. Meron na bakit? Apay aya, madama ak nga agi sa serve iti kanan dagiti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitaan. Anawaam ita, delikado. Manang! Guston! Awanan buok ni Manong! Kaasiman! Kalbok day to'y atao. Ibatanak mirna. Nagaduting tao amang buy-buy na kayo. Di kayo lamabain. Mun nga rod. Iskandalosa na itamanang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa'y. Awanan kay tipain. Ay, saan mo nga ibatan ni manang mo, Mirna? Ay, kasla yun. Ay, nasugod pa yun na. Guston! Unay matikas to'y agasat ko na yan. Guston, Manang. Nagmalmalon ka na nagrungrungaan.
Nagdadakkel ton adagiti ay bags mo nga agisulong. Nagmala sa kanakiasawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka, tauray numan nalon lang tinasawam. Nagagat ka na anos, nasingpet pay. Oh, lakay, nangagmaw. Umay ka man ngamin dito, api nga da kaya dita kusina. Mainak ngamin kinimanang mo. Api amabain ka. Anya laki din ay halakay. Oh, manang. Adtoy nila kay ko aman nalon laang. Ngam kas makita mo't na progreso ti panagbiag ni gapuken ko na. Oh, anya nga ilakay. Wun ko na mo't na. Anya lakit din. Agsao ka mo't Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Kat inakagar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggagat ka nga agaram. Aggagat ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang may. So manao kayo man ako na ako. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Katusto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae nga ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagat Anya, Wala na. Uray puutin nyo dayta. ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanyang anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem. Ngem di ka mo't agalisto nga trabaho. Asino mo't nga itilimpyo abalasang ang mga yat itisado. Triplyak to tagagat na dandon ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabi, agtrabaho to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kahit kosoy, niti imbakang nga uray rabi kag trabaho. hay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon ko pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray, papanong ka tay? Nakapurma ka man. Agasim dat nga Naka-leader bouts, kan nakakubuhat ka ba Kastaunay ti, apo, nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arman, hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya, mapan ka garing ti balasan. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka di ti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kastaunay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kin nagbrasyur ti. Ay na. Urnuso mamma ti bagbagin Pards. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka di ti mapan mo arman Pards? Ni Mandelia Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan Pards. Apay, kastaunay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay. Akas taunay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umubra na ito strikto? Kan may sa, ni mo't dila ti mapanggo araman, saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, dila. Agyaman nak iti pa nga presyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya.
Apay, natairak mo ilakad Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aday. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom kwa danom. Delia, nakaumaya mo na Gapota umay ko nga ng idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka nga ng Delia. No bilang agasawa ta, Andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayaw, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Delia. Isusumbatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawad ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayaw? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tiyak tupulos malipatan na kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay Andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Nay, saan mo't ana tayo na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo, Andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang amamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kahit ko asawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Naskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Sige. No problem, nana. Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka ka din agtrabaho. Wala na, didak pagduwa-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat iti garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaado lang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, taapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to ka nung itinateng kuno prutas. Di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itid mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigang. Agtubo mo't ay adagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga Andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia. Naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw. Saan amabalin akas tamlaang. Ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay na, Andoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya?
umay ka man dito balay, pare Carlo. At ka di parikot mo? Awan, Pars. Umay ka lang awisan. Tama pantayo man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos, Pars. Kuha, Pars. At na kami papanakita. Sa dino? Ije bangkag mi, Pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka, Pars? Ay na, one, Pars. Kaskas daw, Pars. Sigod matasan ka, mapaniwang gagya. Itaman pa, ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damay tid ko natayong wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat-matin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsakan ak ananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king kwa na. Ngam kasanunton no paayin ti babae nga ar-armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang ay katawa mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adag iti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anay anak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga anak kaw, amangan no agsakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titengad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat-ayat ka. Adula amin na ida. Mabiyag ka mulat na uray awan nasawam. Ay nasi kamo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunak laing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam? Tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ti ararma mabalasang. Kanyan mayat. Maragsakan kami, gaputa gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yakimbaga sadot ka. Ngayon, nagagit ka mo't amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi mula man nateng. Kan nagado nga bunga na. At iduk ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagayat mo kay ni Delia? Kat gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka, sumbat anak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko kin ka. Anya dito, Bards. No, temporary lang ti kinagagit mo.
Gaputa, kahit mula nga sungbatan na kadilya. Ipirma ng timaw. Anya? Un paray. Tapno makita dahi ni Dilya. Kaya sungbatan na kadinauras. Para kita Dilya. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan Dilya. Para kada kayo amin dahi ta. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. Na. Nagmaya mo ta, prosa ng titarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustuhan ka di mala ang titarong ko? Tarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tanong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pechay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta nagustuhan, Delia. Tinaripatok ang naimbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Aywan, Adelia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Ay, saan, Adelia? Kalkalpas ko lang nga nagmirenda itay. Adelia, damagag ko mamanan, no? Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At dakadinam namak ka. Saan ka pa amasungbatan, Andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapos itibot isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka may tandoy. Hey. Apay, sinong bata nakakadin ni Dilya? Saan? Ngam naibaganan. Ngadda ka nun namlamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tang agbalew? Apaman na sungbatan nakater armam? Ni brother mo. Pero manindi da ito yung nagbalayo. Saan at temporaray? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rodin ha. Taapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabalay nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang matay dyan, Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa ka muna. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Agtriplin to pa iti kinagagit ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan kakabsat. Asino da ka day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka day. Apay, adda ka din na aramid ti anak kaw asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na inintad na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, ngamain ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amat na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kapsat. Ngamdyak kaya't ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan, kapsat.
Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao imay laeng tapnupon ka na, no talaga ani andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwa mong ti ugaling, Pards. Abay, Pards. Awan ayat pa nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Sigurado ka lang, Pards. Ay kat agagatak lata. Nga uray agasawa kami tun ka ni Delia. Triple tigagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta, Pards? Talagang sama ka asawa ka na. Ay gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kita, Pards. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka lang ti babae nga agad kanyak kit. Ho. Ti ko nam git di Pards. Awan timang kahit king ka. Anya! Andoy, agyaman ak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo apanagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng kadilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapoy iti dayta, sungbatan kan itamot laeng andoy. Agpaysa! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na itadilya. Ay ayatan kamat andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw andoy? Ay ayatan kamat. Sapay ko tasaan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka. Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nita, Barnes. Nakaragag sa kamay. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Barnes. Ibaga mo na. Nobya kita ni Delia, Pards. Anya? Nobyam itan. Seryoso ka di, Barnes? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, Masaysaya sa no, agramba tayo. una. Wan, Barnes. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Siyak ti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Barnes. Ta agramba ka kay ngero. Mapantay Jabalay yung. Agrambak ta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Barnes. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, no saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat ka pa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, bayamon tayo, Pards. Naimbagid diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man andaw. Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilag, titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano di Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagit din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang.
Adda ka di dakas nga inaramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo di kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Ammom ka di tinamay nagmula iti natnatang. Ah, Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada about, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. kasta ya. Apay asandak alinapdan idi pimanwak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilayang nanang. Sa nabaling, tas sinungbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na Delia? Tanay, makas-asawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan Andoy? Uwan Delia, iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, wanan Andoy. Ay na, agyaman ak Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko intol agasawa tantang. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.